Slav, Evar baş, şev baş, hevalno, hevîdar û tev başin, selametin. Ez dîro li mîvandariyê me, mîvanê min Ahmed Pelda ye. Dixwazim em rewşa Rojavayê Kurdistanê encama civînê li Amerîkayê ji wara şîrove bikin. Di veger Ahmed el Şara ya Sûriyê piştî telefonê ji Amerîkayê ji bo Mazlûm Ebdî em dibînin ku fermandarên me yê Rojavayê Kurdistanê gelekî razî ne, kêfxweş in ji rewşê. Ka em binêrin mesele çi ye? Heqetin tiştê ku çêbûn, tiştê ku hatin axaftin ji bo berjewendiyên Kurdan e, ji bo rêveberiya Xweser e. Li Rojavayê Kurdistanê jî civîn li ser civînan tên çêkirin, herî dawî îro civînekî çêbû wekî numûne. Ez ji we re hema bêjim. Hêzên Sûriye Demokratîk qesede, Meclîsa Sûriye Demokratîk mesede, rêveberiya Xweser li hev civiyan. Ara gihand ku diyaloga niştimanî araya herî serkeftê a pêkanîna îstiqrarê ye. Ez hema mîvanê xwe nedim sekrandim bigirim jor. Başî em bi hev re şîrove bikin. Hêvî dikim hûn jî heta dawî li vê derê bin. Ahmed Pelda merheba bi xêr hatî. Merhaba Sravres û Tu temaşevanan çawanî başî kêfxweşiyete tu çanî başî. Mala te ava. Zû de tu beşdarî bernameyê me nebûyî. Du meh derbas bû. Milletê me jî bêriya te û bêriya şîroveyên te kirine. Millet hez dike ji awaya axaftina te şîroveyên te. Îja ev Ahmed el Şara çû Amerîkayê ya rastî vegeriya ve negere ez wî jî nizanim. Lê nemîhîm e. Lê em zanin ku Amerîkayê telefonê Mazlûm Ebdî kir. Hevalên me, rêveberên me, fermandarên me pir kêfxweş in. Razî xuya dikin ji rewşê ama me tiştek fehm nekir çima yani. Gelo kontrola Sûriyê ji dewleta Tirkiye derketiye ketiye bin destê Amerîkayê gelo berê de wisa bû guherîn çi ye? Yani fermandarê me çima kêfxweş in? Keremkî Ahmed Pelda. Bi rastî eger gorî rojê yani mesela berî çûna Ahmed Şara ev dihate niqaşkirin çima ew çû, çima waya axivî û em bêjin mase danîn piştra Hakan Fidan beşdar bû û di vê çarçoveyê de gelo dijî me tiştek çêbibe wê derê planek dijî me hebe metirsiyek eger hebe yani ya medyaya wisa bû rewşenbîrê me medyaya civakî be em bêjin li ser YouTubeê be nizam kider gorî saeta gorî rojê diguhere carna tu lê niyê wekî Kurdistan ava biye kêfxweş dibin carna ji wekî her tişt wêran biye xemgîn dibin yani di nav saniyeyan da diguhere lê eger fermanderê me ji wisa bifikirin wê wextê em ê bitirsin gerek em bitirsin yani çünkü wana piş perdê çi diqewime yani kêm zêde wana divê yani diyare ku texmîn dikirin çi dibe çawa dibe ji ber ku gelek hevdîtin pêk anîne ha belkî bi wê nevê em bêjin konjüktür çê dibin ew çê dibin de ku dolap çê dibin elbet metirsiyê hebin raçavkirinê hebin gorî wê em bêjin axaftinê hebin ama siyaseta esasî wisa nameşe ha belkî piştî veya ew komutanê me em bêjin bendî hin tişta bûn ew tiştê ku gorî dilê wan derket gaveke niha derbasî kêliyeke din dibin gaveke din dibin ji ber wê yekê belkî nekî ew bû yani bi kêfxweşî civîna jî ser civîna çê dikin carna jî haya me pê tune em bêjin qala tiştê neçê dikin halbuki belkî ew tehdîdeke yani ji belkî ew jî li ser satrancê şahmat dilîzin haya me pê nîne em hevzanin ku rastî xerabûnek heye lê tiştekî din heye ji ber wê gereka em vê derê yê ku em bêjin pir serobin dibe rewş û dêriniya psîkolojiya wa kesên vê pêvajoyê temaşe dikin em bêjin bi taybetî jî li ser YouTubeê gelek kes em bêjin şîroveyan dikin wexta ez wana xwe temaşe dikim xemgîn dibim yani rewşa min ew dibe yani esas bigirim psîkolojiya min ê serum bim dibe dîsa siyasetmedarê me henin hezkî çi Bakur çi Rojava û çi ji başûr bin gavakin tiştan din irxînin li ser çi mijarê dibe ya tu dibêjî qepasite ev e hal ev e wey eger gapê me dest vê dabe eger serweriya me ev bike mala me niha wêran bû meriv dikeve wê rewşê gavak tu sosyal medya civakî em bêjin ew platformê axaftinê çê dibin tu wana temaşe dikî gudarî dikî lê niyê her kes şerê hev dike hev tu piçûk dixwe dibêjî eger civata me hebe ev be kesên ku siyasetê fehm dikin ev bin wey mala me
براستینه کی روشا من نباشه yani ez ve bejim kesin ku rojnamavan kesin ku analizan dikin jber ku zede kedek giring nadim meseleye fehm nakim cana em bejin konjonktür meseleyin rojana stratejiya tevlihev dikin hene var men tüleniyer em bejin iro kefaman ciyet işte başta bejin sebetret beji dibi her tişveran bu aynı yani ya do tehad gut iroji aqasna guar ya guharya galo rawşa an psikolojiyete deruniyete gerekam enbiya bidin berçava muhabin gele caran gori psikoloji xudin berçava mesela na bedran az khazım beyad bejim yani mesele guharinin rojlata navin cihani da çedbin meseleyin jeostratejik ye demdirejin plana genci sariye. Aktörü ve planı eko çedekin vega ve serveri veya peşengi veya Amerika'ya. Jiber ve geraka em Amerika'ya esas bakır. Amerika çıdı beje çıprandıke pencere Amerika'da çeheye çıdı kavme gori ve em biner. Da asta globalda Amerika'ya da asta haremi daji İsrail, Arabistan, Suudi, Varatek Kenda ve bana planakta dest bekirin dve çerçevede için. Mesela beri veya embejin pişti şerri cihani ödüyemin Amerika'ya du projeden dest bekirin. Truman doktrini o Marshall planı. Hadi bana kort çen tiştan bejim. Dve çerçevede mesela eri faşizma Hitler tek çulli Avrupa veren bu. Eğer bu hali bir iştana o vakti Sovyeti her valata çağrojlatı Avrupa'ya embejin xiste dest xum ye peyderpey Yunanistan'ı, İtalya'yı, İspanya'yı ev potansiyeli bu ve derece şoraşı pek batına o Avrupa kujin merkez Avrupa'yı xarabu bu evej bir katabın bandora Sovyeti. Amerika jubo peşe veya bigre du gavarti. Birya doktrina Truman rast destekariya leşkeri u aborida Türkiye u Yunanistan'ı. Jubo peşe bana bigre. Pişra plana Marshall'da desteklerin hela abori şansda velatın Avrupa'yı dınavdaj Türkiye destekariya abori damana bir viyabay Sovyet dorpeçkir. Ne iş Sovyet beraber dinav Avrupa'yda. O sistema xoya liberal darmıştandı. Viyali da sekne. Pişran Amerika eveya çuak hayan çuak diye ajot hayani sali haştey yani hazar genci embejin çift genç hayani haştey veya devam kır. Peşra Reagan ra gavekdin Jimmy Carter beri ve embejin Carter Reagan pevajoyekdin dan despekirin Canberra kesk dan despekirin hemberi Sovyeti dest xabitin cihana İslami disa do aliye ki embejin Arabistan'a Suudi ali karida Amerika Arabistan'a Suudiya xistin yek finanse kirin mücahid hemu velatên Araba welatên Müslüman top kirin birin Pakistan'ı perverde kirin derbasî Afganistan'ı kirin çek û silahsiyayê dawana hemberî Sovyetê dana şer kirin bi vê abayî û İslameke siyasî İslameke leşkerî derxistin yani ev îro rêxistinên hemû henin Amerika'yı derxistin berê tu tiştekî wiha tu nebû û em bêjin ev şîrovekirin radikal ye embejin nizam hemberi emperyalizme hemberi sosyalizme hemberi siyonizme falan filan abana xo Amerika zana hemberi ona xo derxist jiber ku İslam hezen İslami sanki hezeke serbxana azadın u bu avay tevdgerin u agitasyona kemesin hemu civan dora top kirin u çun hemberi Sovyeti şarkırın bu ev Amerika bu ve maliyete gelek kim bu çünkü rastlar hemberi Sovyeti şer bakra şer nükleeri çebiyor o Amerika'ya bir avay Sovyet tekçu le aliyedine tane Sovyet tek neçu aliyedine cihana İslami xistabın kontrol axan hamu İslamize kir o bir avay militarizasyona İslamiyeti boğu bekarani na ev xatê çuaqî dest pêkir 1000 salên 1970 dest pêkirin heya roja îroyîn genci sale derdora genci sale ev proje devam dike êdî projeyi peyderpey diqedîne çawa diqedîne İslam'a militarize İslam'a leşkeri İslam'a radikal İslam'a siyasi herkes çidibe İslam'a iktidar çawa dikin Amerikan
وانا دقدينه وان را شرب کی تو نکاری بقدینی هن حریمات زد بیجه کرم که تو سر کفتی تا قزنج کر تمام ویا باشا دوره ریبا بوه دوره ریبا بوه تو کاری بی نکاری بی مینا کاویا یا یکم اردوغان بو لبنه را به دست اردوغان ترکیه بی ادعای شریعت ادعای نظام چیکی دست بکر پیش اردوغان ایخانت به ارباکان کر هفدا کتن پرچه بون اردوغان نا چو ایمفه چو بانکه جهانی آلی کاری خواست و همو پروژه خود گوری و چی کریه نها همو دست دروس به اصولو به قانونی چه کریتی نریدن دی هبن اسلام سیاسی ترکیه دکه برچاوی ملت کت خو پوچ بو ایرو اگر زوره نکن دست آستنگی نکن چه پاو چپکری نظام چه به سردست چو aynı tişt Arabistan ve Suudi'den dest bekirin. Aynı tişt naha Afganistan'dan dest bekirin. Anaha vizyona ki Taliban heye gelon. Yani bu civata xutişteki peşkeş ki heye naha gelle kes qara öyle dikin. Dibejin nizam dizi tüne, dürüsü tüne ve gavi bidin. Eğer na fakiriye de Mahmud karın her bikin. Mesela merif zenginliğe par bikin. Ne karın zenginliğe par bikin. Bak fakiriye de merif herkes tişte tüne par bikin. اما نهاش تيخ يعني أبي كو أمبجن أو سرواري وان ريبا بري وان لقام ظهري نظام كداري قال لك قصر شكرنا قال لك ما شكرنا ويشترجيه دفروشن حمود جهاني بيواباي ثروت سامان خو زياده دكن وثروت سامان خوش ناين ولات خو بجينا كن او شو صادق ها بي آباي بدست وانا پوچ دبه قال اسلام سياسه تركن اجا نها امريكا پروژه كدن دست بكرن سیاست امریکا یا درباره حقیقتا اسلامیه پولیتیک ده پرخوش آنالیز کرانی حتی ایرو جورو پیوه و چوابه یا هری مهم که حوالی من مرق دکن ام و چوابن باندور و چوال ما کردان بکه قدر ما و چوابه به مسئله اوه تمام سیاست امریکا درباره حقیقتا اسلام سیاسی ده راسته مالا پیوه که دوام که نه امریکای وگاوی پروژه اکنون داید دست بکرن اف پروژه دخوازه آلیه کوی هم بیشن چینه دور پیچ بکن آلیه که دنیجی حرمین کو ببن آلترناتیف شو بود چینه حرمین ببن آلترناتیف آوا بکن اف حرم آلترناتیف روجلاتا ناوینه حرمین که دور پیچ دکه بر ریا پیمان ابراهام هن ولاتان رهم پیمانان چه دکه مثلا روجلاتا ناوین اکتوری به پروژه رهبری به پروژه پیشنگی و اسرائیل یعنی قدس تل آویو پایتخت ویانه و واگریدای هیلا فکری هیلا سرمایه‌دار ویا سرمایه‌دارین جهونن و سرمایه‌دارین کنداوینه یه اونه بیشتر عربستان سعودی قطر یکتیا عربان و اون سرمایه‌داری ویا devletin ku rast veya ve gredayı bibin harimin ku embejin bandora vana rast le hebe veki yektiya Avrupa'ya embejin velat kendavine yani Arabistan, Suudi, Katar, Kuveyt, yektiya Araban Ürdün'e, Lübnan'e, Suriye'ye u Kürdistan'a jibo Amerika Kürdistan heye yani hesabı Kürdan da çehebe meseleye kadine jibo Amerika Kürdistan heye o dinavya da heze mezin hene Amerika da xaza wana jehne ki heze wana bixabin kontrola xwe ev se netev mezinin Mısır, İran, Türkiye evana bir ve militarizasyona xwe bir ve fikriyata xwe bir ve nüfusa xwe bir ve hegemonyaya xwe bir daxwaziya xwe ye emperyal Amerika da xaza veya bir çikine veya hole rake ها جبروی که گرک اف دولتانه جد ناف سیستم خدا ایدی داخوازی امپریال و میلیتر درجه بردن دموکراتیزه ببن و هلا آبوری باید بجن اکتیف ببن اگر اویا اکتیف اگر امریکا به هلا با سرکبه و کم بجن اگر سرکبه وقت اف حرم گنسید میلیون نفوس وی هیه و همو و کدکار چینه ارزانتره sermaye cihan rahat ya Arabistan'ı ya Cuhu'ya ya Avrupa'ya ya Amerika rahat kare be dere kar beke. O harime ke stratejik ji em bejin dinaver Avrupa, Asya u Afrika'da.
یکشی مثلا دیسا گاوه کدن داویج امریکا و به اسرائیل ام بجن اف هزانان به هفرا اف جی پیمان خو ام بجن حیانی دیگهین باکوری افریقای دوی چارچوبه ده به سودان را فاسر را ماروکو را پیمان ابراهیم چیدکن آلیه کدن دیگهین ام بجن کافکاسیا حیانی آسیا ناوین چند روز بری بیا ام بجن به قازاکستانی تاجیکستانی وانا را پیمان ابراهیم چیدکن جخوا آذربایجان دنا ودایه او aynı ve rojelebne rojek roja beri peyman çebu o dis hem bejin ev cibina Trump jolani çebu o doji tayara Türkiye hata xastin ama leşkertin ev hata xastin evaya mesaj ke Türkiye ra çawa serokomari İran'ı Azerbaycan'ı vakta derket veger rihati tayara ve hata xastin aynı tişti Türkiye rahata kirin حد خو حساب خو بزنبن پلانا که مزنه گرک هم گوری به پلانه بچن که نچه اوایا دربه دخواه بو وان دولتان ایلا شر نحوجه سویقاسته به اصولیه وانن دزیه وانن نرندیه وانن که کریتیه وانن اقتدار وانن گلک تشتان دکانم پیرابیریزم بنده وان حمود دسته وان ولاتان داره سیاهی دانه نظام çıkıyor dane o Türkiye lebnar bertek ki nişan nadir mesela Kıbrıs sahne kişi Kıbrıs, Azerbaycan, Vandara emi bilizin. Asya navin evana harimi menütü ne kadar tişteki beki. Ama Ahmet Pelda vakti tu balafır mühim ecber ku gelek hevali mecid pırsın vesbeji min hevda bersef bidim. Li evana idane henek dibejin jaliye İsrail'e ve hatiye kıssın. Henek dibejin Rusya'ya khasi ayar bide Türkiye. Li henek dibejin balafır 6 sal beri jedesti duyem balafır ki hatiye bekarani jes Arabistan Suudi hatiye krin جخوا کیف بیه شخال برکتنی بیه فلان نه تکنیکی نینه yani veya çava bejim evet pişti çendin salam eşkere be ama bejim yani pergalak istihbari heye meseleyi to basa Rusya ki yani İsrail ki tu beji tuşki jani şüphe ya baya ki Hristiyan ne gringe belki Azerbaycan Hristiyan belki embejim yeki şahsa ki Hristiyan be yani evaya ne gringe? Evaya çoğu yekesiyeli ev hatiye xıstin. Mesela Esmaş Kudri dibece nizanım. Balafıra Türkan dibe Rusan xıstiye ev agayı sedise de. Ama çoğu agayı sedise de nizanım. Ya ar Rusan dibe. Yani Rusya jibe gabe hera xoba nam ani Amerika'yı da axıvın. Ama aliye Rusya bejin Rusya hesabı ya. Aliye Çin'e baxıvın. Evce hesabı ya. Ya çima emnaha Amerika'yı da axıvın. Endojin de harim ama rola Amerika'ya heye. Ama çima mesela az yani iddiamın bu Amerika'yı yani çoğu bejim yani dişteyin ku ve en yaxastına az veya bejim jber ku Türkiye ev harimin ku naha Amerika peyman çekirin. Türkiye aynen bejim leşkeri xudişine müdahale wandaraka Azerbaycan mesela naha Azerbaycan Karabağ falan xiste desti xoy Azerbaycanlar ne mine? Yedisa Ermeniler ra gori şertu merciberi çünkü bederi civata Ermeni pır mafyona bavay ki şuma beday belki harimeke tampon yani gori diri Türkiye ne be vi avay disa bejin Türkiye'de çavan varatan Hazar Özbekistan Kazakistan zam çav hesabı buçuk henin Hazar yani vanarat bejin na yedim me var peyman çekici evder ne Çin'e radimine ne ter radimine ve deri petrolceye gazceye reyt ticaricen emnayerin ama wan xattan xalas bin tabi Rusya'yı müdahale bike Çin'ci müdahale hamle edini ama mesele edini emkan roja kadın wan valataj biçabi wan valataj mesele binir ne veder mesele yani mesele çimek kurda alakadar ke dibe mesele da gringiya wan ya kurda yani çi gringiye ne kurda demografiya kurda gringe vederi nüfusa kurda vedere gringe çünkü Dınav Araban'da, Dınav Faristan'da, Dınav Türkan'da hez embejin nüfusun dengeyi çevikin lazım. Ev nüfusan ev nasnameye zede eder kevin peş. Mesela yek var embejin Kürdün. Yek embejin Dürzüye. Yek mesela Mısır'ı Kıptiye eder kevin peş. Embejin Lübnan'ı çend vederi hamu etnisite grup eder kevin peş. Ve avay dixazın embejin disa İran'ı gelek civat etnikiyenin ona yani ye heza xo mafi xo dest haqqi xo bixazın ve haqqaj yani o sabbejin ne havca ev devlet ceberut aqasib mine zor edma na Türkiye için mesela ve embejin ya kurda ya gerek avya çarser ki vakta
Kurd Türkiye ji bibin xudan hêz ev dengeyek di navbera Kurd û Türkan da çê bibe mecbur Türkiye dibe demokratize bibe otoriter êrişkar vir nabe ji ber vê Amerîka dixwaze hinekî ev rola Kurdan hebe Kurd hinekî em bêjin otoriteyên heyî Kurd ancak dikarin bişkin hem demografiya ve hem mafê Kurda yê dîrokî ewana niha berê dezavantaja Kurda bûn niha bawekî avantaja Kurdan dixwaze bikarbîne lê siyasetmedarê Kurd vê hêreva çi qasî jîrin çi qasî jê hatin vê avantaja vê konjonktürê çi qasî bikartînin em dikarin wêya niqaş bikin mesela pratika Başûrê Kurdistanê ya 30 salî referanseke baş nîne ya Rojavayê Kurdistanê ya Bakur jî em dikarin ti gelek hêlan var niqaş bikin evana hemû yani siyasetmedarê me eger vê stratejiyê bibînin giringiya xwe ji di nav vê stratejiyê de bibînin dikarin plansaziya xwe ji nûva li ber çavan re derbas bikin ne hewce îro em bêjin Trump û Ahmed Erşarê hevdû dîtin moralê wan xerab bû an ji kêfa wan hate cî mesele ev nîne mesele demdirêj gavak tu bifikirî bidî ber çava plana xwe çê bikî wê wextê tu dikarî gelek tişta dest bixî yan ji hin tişt hene tu çi qasî zorê bidî xwe nikarî dest bixî gerek tabloya giştî em bibînin ez dixwazim vêya bibêjim yani siyaseta me rojnamegeriya me û dîsa em bêjin analîstên me herkê hebin vê hêrêva gavak tabloyên mezin nebînin piranî meseleyê rojana re eleqedar bibin mixabin di nav dengasiyê de bin nikarin potansiyela xwe derfetê xwe jî bibînin û feydê jê bibînin û ji ber wêya daxwaziyê xwe talebê xwe gelekî biçûk digirin gelekî biçûk digirin lê bine reya Başûrê Kurdistanê îro pedekê milyonek zêdetir deng girtiye biz çend hew em bêjin 30 hew parlamenter para wê dikevin Sudanî wêya kemtir belkî deng girtibe du qatî wê parlamenter dest dixe ev lîstik ev hesab ev çawa dibin tu çavê qebûl dikî ha ev berê ve çêbûne ji ber ku me hêza xwe bi çend bajarên Kurdistanê re sînor kiriye em hevra jîrin em hevra şerê hevdû dikin dijminayê hevdû dikin ama agê din ya hesabê me çi ye berjewendiyê me çi ye bawayekî nete û bawayekî millet em çawa dikarin hêza xwe berfireh bikin em vêyan dikarin binirxînin hinekî ew pirskekê me mezin henin ji ber wekî gereka em bêjin Bakur bêjî Rojava bêjî bi rastî ji nûva rûnênê bawayekî berfireh niqaş bikin hesabê xwe cardin bikin û ez dibêjim konjonktür derfet ji bo me netewa me henin mezinin em dikarin vêya binirxînin ha ne hewce illa em jî bibin emperyal nizam çi em dikarin netewê empêra dijîn ji xwe bawayekî dostane ama em dikarin mafê xwe hebûnên xwe derfetê xwe zêdetir bikin talebê me gelekî kêmin gelekî mesela lê bine nihar Sûriyeyê yani Sûriye em bêne Sûriye xwe ya rêveberiyek tune ye Sûriye niha dewletek nîne tenê li Bakur û Rojhilatê Sûriye otoriteyek heye cê Kurda otoriteyek heye wekî din tune ye cêkî otoriteyek İsrail xwe dirê wan dixwaze diçin em bêjin ciyekî 10 kilometre pêşta diçin xwe ciyekî ew ciyê kontrolê vedikin kesek wan re nikare tiştekî bêje Türkiye em bêjin tangê xwe erebê xwe dajû diçe kesek nikare wan re tiştek bêje dev jî berde em bêjin çete kaptagon uyuşturucu haşiş nizam çi difroşin kesek nikare wan re tiştek bêje heşîr bazirganiyê dikin hevdî dişêlin şerefin kesek nikare wan re tiştek bêje otoriteyek mesela tu dibêjî Kurd dibe daxwazê xwe hinekî jor da bigirin bilind bigirin mesela çi daxwaz dikarin bikin çi pêşî ji Rojava çi dikare bike mesela ya îro dibe şert û mercan da niha mesela em bêjin Rojava heyanê niha tamam mere em dikarin fehm bikin ama îro pêva mesele guherî statü navê vê statûyê êdî gerek tu bawek fermî eşkere bikî tu mesela niha em dikarin vêya bêjin yani ne merkezî la merkezî nizam çi dev ji vêya berdin êdî qan ji bo Sûriye tamam diyarê eşkereye Kurd serxabûnê nexwaz tamam ama bo Sûriye tu dikarî qanûneke bingehîn makezagonek anayasekî pêşniyar bikî Sûriyeyeke federal
نه تنی به کردا ببیجه اف حریم کردا باکو روجرات سوریه حرمک فدراله ام بيجن آلی درجان حرمک فدراله آلی عربیه حرمک فدراله دیس ام بيجن باکور حرم آفرینه حیان عزازه جیک ترکیه داگر کرنا حیان حربه اوجی حرمک فدراله و داره کرد عرب وک هفدونه اوجی حرمک فدراله مثلا او فرسنده که ام و داره جی بیا و آزاد بکن اوجی برا حرمک ام بيجن منبج حرب عفرین عزاز جرابلس ابایا حرمک حرم انها و داره ترکیه داگر کجه اف ستاتیو خوابه دکاره ترکیه و داره درخینه ایجیم که ام بيجن شام و در دورو حیانی بانیاس هاما حمص او دورانجی دکارم من حرمک فدرال چار حرمی چار پنج حرم فدرال دموگرافیا و هي جباکی و عشیری و گوری باوک منطقه تو ویا پیش بخی هم روش خود اولهی هم گلت شده اینها تو ویا نقاش ناکی بابو اتو هي دبيجي غوري ماده دها اتمام ماده دها ما قانون بنگهين چه بو تاني لشکری انتگره بکن د و چارچوبه د وقت لشکری انتگره بکن دخی سه پرچه ام بيجي سه تومنك حرم کرد خورتن آلیه جزیره حسکه حرم که رقا ولایت رقا یکشی ولایت دیرزور یا دیرزور رقا روج به اوانا دکارن ام بيجن کنجونکتور بگوهره ببیجن ام عربن ام بری خوب بدن سوریه و دتک بکن و یکشی دیسا ام بيجن تو ولایت حسک رقا دیرزور گبا قبول بکی تو قانون سوریه یا بری پرگرا ولایت تو قبول دکی هم في إيرو إذا أبهرجلا برايات النابة وكي ببيا بشر أساتي دوام بكرة مسألة هني ما في كردانينه البته ها ویدر گلک پس کرد اینها و وقت اگر تو به پرگاری پیشکش بکی پیشنیار بکی تنی نه آلیه که حین نه برای هم خطری ترکیه هبون اما وقت ما گفت تابلو مزنه کسک دستوری نده ترکیه مزن به پیواژویه yani kazak yani ne Amerika ne Rusya ne İran ne Arabistan Suudi ne İsrail kazak bu desturi ne de Türkiye yakşı Türkiye ev heza ve berinine Türkiye ravşa gelek xarabe vaqta Osmaniye embejin devleta Osmani ber tekçune bu Türkiye ve ravşa xaraptire Türkiye'nin han devş deyne xuberde deyne xon kare bede o faiz digre ne kare peri faizi bede jbo tane faiz bede disa deyn deke o faiz de yani faizi ancak tıkare bede. Ravş avqası xarabe. Türkiye bir haliye çi ev beke. Tamam. Tişte ku em dibêjin bila em bêjin pêşkeşî Türkiye bike. Türkiye razı bike. Ve eğer bêje dîsem hev peymanete. Em dîsa aştiye dixwazin, Kurd aştiye dixwazin. Kurd aramiye dixwazin. Ev jî tişekî normal. Çima Türkiye ra şer bike. Ve projeye federal em bêjin bo Türkiye jî em bêjin ew hin ewlehiya bidin Türkiye. بلا ترکیه دریو خوب که بلا سوریه دریو خوب که بلا دریو حیان داویه بکن بلا ملت به جزدان خوب چهره بازگانه که ترکیه ام بیشن چوا استانبولی دچه آمده بلا این آنتبیج بچه شامی بچه قامش رو malzeme خوب بفروشه یعنی بکره کرده که اینو سا بچه ترکیه هن اولهیا مرد کاره بده هیلا لشکری با مرد کاره هم پیمانا چه بکه گارانتوجی چه بکن یعنی من ترسیه ترکیه هم دکارم بنا کشتا نقاش بکن ama tişte ku derbarê Suriye'de em dibêjin hem bo Türkiye hem jî bo Kurda êdî gereka Kurd pêşengiya vêya bikin çünkü şaran nikare mesela ev hevdîtina ew de ji derket hevdîtina Trump da jî tiştekî din em dibêjin yani eşkere bû ku şaran nikare na hin kes hevalê me ew dikin dîsa tirsiyê din şara meşrû bû şara bû nizam hakir mesela beşlerî koalîsyonê bû newsa ama ev da şara şara operasyonu ne kara bike tane istihbarat bede yani haber xub bafroje namnişan haber xub bejin tu beştari veya bir ci haber xub beje ihbar bike her nuri deri ama heza operasyona tünini çünkü Amerika var nizam baxabetin yani ev mantune jbo qasada em bejin em tümeneke operasyonu hamud deveri Suriye bikin hebe time taybet hebben çünkü ev ya مگر که تو بیا باش بکاربینی اما اف جی هي احمد پلدا يعني درد امریکای کو استخبارات جهه تشبیه او جن از دبیجم وکه پرنسیپ دخوازن دولت سوریه هتشین عالی خو نشان بدن يعني بلکه جی پدویا کواليسيون به استخبارات هتشیشتنه
Çünkü istihbarata koalisyonu jiye heteşe set xatî bilindtir jî. Koalisyon bixwaze kî li kudirêt gare bibîne. Ya dibêjim hin tiştene formalîte ne. Ya maqsed bi colanî bidin qebûlkirin ku tamam. Ez alîgirê Amerîkayê me, alîgirê koalisyonê me ji bo min temam, ez hevalê xwe berê difroşim. Hinekî mesele wisa jî xuya dike. Ji xwe ya giringe we lê binêre yani colanî kî ye? Colanî El-Kaide ye. El-Kaide çikir Amerika bombebaran kir. Amerikayê El-Kaide ava kir. Hem wek mücahid hem berî Sovyetê şer kir. Proje me dest pêkê ava kir, qerawê kir. Pişta hev ketin. Yan jî em bêjin hev ketin yan jî hev dişewirin. Ew meselê istihbarî kontrolê falan filan tiştekî dinê. Ama niha îro Amerika ew El-Kaide bi destê şara mîrateya El-Kaide niha xistçe kontrola xwe dizgîn kiriye û bi wêya ve dixwaze Sûriyê bihilde kontrola xwe. Hilda kontrola xwe. Amerika El-Kaide ve vêya dike. Ji destê İranê derxist, bi riya Colanî destê İranê derxist, destê Sûriyê derxist û xiste bin kontrola xwe. Evaya ji xwe serkeftin ke ji bo wê şara yê biparêze, şara xwedî derkeve. Ama ev nayê wê maneyê ku ji ber şecereya şara zane her tiştî jî radestî wiya nake, Amerika vêya zane. Vê derê qala şexsiyeta şara nakim, mîrateya şara dikim. Temsîliyeta şara dikim. Ha vê derê Kurd, hêzên seküler, yên em bêjin wek Elewî, yek Sûriyê, ew ê rojbê peyderpê ê di rêveberiyan de bi cih bigirin. Em bêjin derbarê Sûriyê de ewanayê biryarê bidin. Ama vê gavê pêşengê vê pêvajoyê. Hêza bingehîniya vê pêvajoyê Kurd e. O konjonktûra ku Kurd lê xwedîne hem İsrail veya destekariyê dide. Yani siyaseta tekliyan siyasi hebe tune be evtiştekidin. Konjonktür ez dibêjim. Trend ez dibêjim. Hedef dibêjim. Armanc dibêjim vê çarşve. Hem Arabistana Suudî destekariyê dide veya mecbur e. Hem em bêjin Ürdün yani hemû mecburun destekariyê bidin veya. Kê dijî veya derdikeve? Sê devletê giring dijî veya derdikeve. Yek Türkiye, yek İran'e ya dinê jî wek berê hêjî em bêjin tesirê wê heye Misr e. Mısır vakta Hüsnü Mübarek da bigirin hiç siyaseta wî bingehîn ya fermî neguheriye. Ew meseleye kedinê em binirxin ama vê gavê welatên herêmê dîsa Yunanistan, Kıbrıs evana jî bi Kurdan aynı konjonktürê dane. Yani ev firsendên hemû hinin vê bawayekî gerek em veya xwedî derkevin û hebûna Kurda bu herêmê jî teminata aştiye aramiye ama Kurd gerek rengê xwe nişan bide. Çünkü Kurd aktör mesela Kurd bir riya Suriye ra ev bidin yani metresiye Türkiye bixazin kêm bikin veya ser nakeve. Rast em bêjin bikevin tekil. Na mesela bi vê avayî tekiliya Birêz Öcalan rast bi Türkiye ra vê meselê em bêjin niqaş dike evaya avantajeke. Evaya avantajeke. Lêberê ji bo ew dest ji xurt bibe gerek em siyaseta xwe bi her avayî xurt bikin. Mesela çawa xurt bikin. Niha başûr û rojava gerek tekiliye xwe êdî organik bimeşînin. Di nav wan da harmoniyek me. Mesela bawek sembolîk be jî peymaneke ticarî nav xwe da dayînin ya. Bira serok em bêjin vê gavê serokê wê derê, serok wezîrê wê derê Mesrûr Barzanî ne wisa. Serokê em bêjin rojava jî rêveberê wê derê dikarin em bêjin peymanek bi hevra çêbikin. Peyvaneke bazirganî bi hevra çêbikin. Hin avantajan hevra ve bikin. Yan jî em bêjin ji bo danûstendina petrolê ve hevra peymanek çêbikin. Hêra em bêjin teknîkî tecrübeyan parve bikin hevra peymanek çêbikin. Yani nişanî cîhanê bidin. Ji xwe hestiyarî alîkarî hev dikin ew tiştekî dinê. Ama bawayek peymanî tu çêbikî tiştekî daha zêde. Bira carna mesela Pêşmerge û Qesede hevra tetbiqatê bikin. Pêşmerge Qesede û hêzên Amerîkayê heya bigire hêzên Sûriyê davet bikin Türkiye jî bira bên bi hevra tetbiqatekî bikin. Teminata herêmê emberî terör yani tiştê haya mesela na Qesede di nav koalisyonê de ye. Türkiye di nav koalisyonê de ye.
peşmerge dina koalisyonu da hep peyman verin behevra veya peşniyar bakın bütün Türkiye tetbikat eki bakın veya genç bakın rojeve yani tişte haya gerek aktif ben hera fikri hera plansazi hingava bavejin ki raya cihane ji fikran biguerim tane em bendi gelo Brez Öcalan çi beje gelo Amerika şara çi beje gelo Brez Mesut Barzani çi beje gelo em bejin via got em çi bejin ya na tane bu siyaset nedir az na bejim gerek em jî fikran ba firinin projeyen peş bixin gotinin alternatif bejin gotara benimsinin nameya benimsinin daxuyaniye bedin o hinek jiyana Kurdan hera fikri hera siyasi hera kültürü em xort bikim ya bay nabe problem yani naha امنه مجاری بگوهرینن حواله مجی مرخت کن نها تبیرات رضا عبدالله جلان بریا نها گوتبو جدولت ترکیه را گوتبو یا هونه پروژه ما قبول بکن ها یا وای پروژه آمریکا اسرائیل در ریدایتش بوه فلاکته ام دبینن کو بتایبتی لسوریه ایدی اینسیاتیف کتیه دست آمریکا و اسرائیل سیاست وان برای وادچه ملت جی راضیه سیاست مدار می روجوای کردستان جی خویای جی راضینه آمریکا جوین چه دبن جولانی بخواه گازی آمریکا اتکید به وره ببه چافدر جبو انتگراسیون قصده جبو که ام بکارم ببین یک نها اف پیواجو همه و باندوره که چه لی ببه پیواجو همه الباکوری کردستان کسبی حتی ولی دولت باخچه لی بانک دکه زاره ویه دبیجه حساسه کادبه ام دستی خواه هنکی لز بکن دوران قلقان وی روژه دبیجه تو چاره تونه مثلا شاشمم دبی تو چاره تونه یا اوری پیواجو دبی نممکنه امشه وگرن ایدی ویا پیامه که جبو کردانه جبو دولت ترکیه tam فهم نکر yani Rezdar Duran kalkan vakti dibece jibuli bir pevagoy tu çareye kedin tu ne yani yek çareye ki çavat karadayne peşya milleti Kürt kuşxa tutuşteki yutune yani milleti Kürt tuştek wanda bike tu ne jibuli çit bejin gotna klasik jibuli zinciri ve jibuli kelepçeyan tuşteki wanda bike tu ne yani çavat ve bejer ki seçenek ektene datini peşya milleti Kürt az bejim qay hitabı milleti Türkiye'deki hitabı Türkiye'deki yani لپیشیا و چارتونه هون مجبورن قبول بکن از بارد کم خطاب وان دیگه منوسا فهم کرد yani از روشا پیواجوی مرحت کم الگوری ته پیواجو و چوا پیش که و پیش دیکو سردستی بکه و دستی امریکا پرسامن اوه Naha mesela Duran Kalkan xazın derbar edecek bejim yani evaya eğer em referans bigrin disembejin kongreye davin o embejin ve deri manifestoya Brez Öcalan peşkeş kir kava kamuya bedin berçava yani gorimin ev derket yani via baş şuro bedkim yani tane beşer va yani beri embejin beşer her pevajo dağıta meşandın o konsepta PKK dağıta meşandın edi vegar veya tüneye derfetin Kurdan zeyde bu ne Kürdikarın aynı tişti İro embejin Türkiye masadi savak Erdoğan beri embejin kır masa xarab kır embejin tebliğ kır o pevajoy nemeşineci disa Kürt نحوجه شرن دکارن ام بیشن باوی کدن سیاست خوب میشن مافی خو بپاریزن و باوی کی ام بیشن او بکن خوب بپاریزن و دیسات بگیجن آرمانجه خو و هلی با gerek امسری خو بو ویا بیشین براستی هنه کی تشتی از قالدکم شی mesela evin çünkü em dikarin em Kürt hezeka aborine mesela Kürt Türkiye xodan sermayane Avrupa'ya kodan sermayene hamu deverince sermaye mezun belki kim be ama sermaye navin xorte esnafı Kürt karkerin Kürt bespori Kürt gelekin hacmara Kürdan mezune o kültüra rexistin buyini ya Kürda xorte dikarın ve hele bak ev bakın xop peş bakın disa Kürt edi bisaya peşketina teknoloji bisaya peşketina xor rexistin buyini tekili derfetin cihani çunatına cihani Kürdistan'ı hamu derfetten bakar binin dikarın dev saçlar gelek dışta be konsera be stranan bile dikarın bandora xun nav civata Türkiye çepkin o siyasete Türkiye serubun bakın ve ki çava embejin başur naha 1 milyonan dengan digre aynı tişti ve deri siyasete hoca xort bakın bir sivil siyasete sivil zeydettir dikarın gelişin dikarın be sedan parlamenteran bön
parlamentoy asê bikin. Em bêjin ewa şaredariya asê bikin. Bibin xwedansoz li İstanbulê hemû deverê. Ha veya jî biparêzin. Heyalî niha ewana derê wan çawa dixwaze dê qayû min nizam çi ew dikin. Ama êdî gereka pergala xwe parastina veya bibînin. Ev jî bi şer nabe. Bir riya sivîl û bir riya siyasetê tesîra wê zêdetir çêdibe. Kurd gereka êdî serê xwe veya re bêşînin hebûna gerîla teminateke awya tiştekî din. Em veya gereka bidin berçava. Ya dinê jî eğer bak Kurdistan emlê binerin yani belê Türkiye ve meseleye ra amade nîne. Türkiye ji bo pirsgirêka Kurd çareser bike tu amadekariyekê wê tune ye û bi vî avayî jî nikare çareser bike. Hiç ez yani ew nînim hêvîdar nînim. Ha dibe yani eğer niyeta wan çareserkirinê hebe gereka hin guherîna berî Kurda di nav xwe de hin tiştan çê bikin. Berî her tiştî gereka zihniyeta xwe fikriyeta xwe biguherînin. Yani realiteya Kurdan ra ro bi ro bimînin. Şiro ve bikin yani veya bêjin. Mesela çavkaniyê devletê ê veşarî eşkere bikin. Mesela devleta Türkiye Vakta Şeyh Said'den bejin çi qas qetliam kiriye. Şerreki çi qas mezin çebiye. Ev şer bile mezinahiya ve nayı nişandan. Tamam. Şerre Dersimê çebiye. Şerre PKK ev genci sale dimeşe ev şer çi qas zarar daya Türkiye. Çi qas leşkerin 7,000 zêdetir kesî jena xwenda kiriye. Her aliva. Çi qas Kurd koçber bune. Çi qas gund wêran bune. Ziyana ve ya aborî ya civakî. Dîsa enya Tirkan da çi qas leşker hatine jiyana xwenda kirine. Çi qasê wana em bêjin çi qas malbatan ziyan dîtiye. Siyaseta Türkiye. Çi qasê em bêjin kesan veya ya illegal, siyaseta illegal, aboriya illegal ve çete çi qasê veya rant girtine. Eğer vana veke bile, vana veke zihniyeta Türkiye ya civakê ê biguhere. Ye bêjin heyran ev çi belaye, ev çi hûte, ev çi cenavara, îro em xwarine êdî veya bidin sekirandin, em dikarin wek civat, em her du civat jî pergareke nû biafirinin. Ya duyemin Türkiye, mesela hêra siyasî, gereka kanuna xwe bingehîn giştî biguherîne. Ama hey em bêjin zimanê Türkî nizam, zimanê Kurdî nizam çi, mesele ev nîne. Mesela berî her tiştî, Türkiye gereka wek pergara eyalet veya bidermiştandır. Ev Türkiye'de berî jî hatiye axaftin tenê wexta ew ê nîne. Ve herkes qala Mustafa Kemal dike na. Dema Menderes da jî. Dema salê 1970 devlet planlama teşkilatı hate vekirin wê wextê jî. Mesela na Türkiye 7 bölge, her 7 bölge wek eyaletek hatin transas kirin. Ama hêra idari ve awya piştra dev jê berdan jê tirsiyan. Ev hevcedariyen na mesela 7 eyalet, 7 harim, 7 eyalet tamam bu çu harimi Kurdan diyarın. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Nabe çet dibe beraber be. Emoj ben referandumu bırak Kurdiye yapın ama bırak ona böyle eyalet. Seroki eyalet hiç gelil bijere. Ki hat gelil bijertin bırak ev be. Kanunu xo çebeke. Hera zaman, hera çandın, hera perverde. Xo kanunu harimi çebeke. Türkiye bu veya mesela evaya benesaziye ve guherina benesaziye de xaze. Bu veya amade nîne. Türkiye hat dikare veya bir veje tamam. Em dixwazin rêyekî çareseriyekî bibînin. Mesela Corani got tiştekî aqilane wekî ez dibînim te jî hanî ziman dibêje di navbera me û evê da bila Amerika qesedî de bila Amerika navbenkariyê bike vê pêvajoyê bişopîne. Evaya tiştekî xweş fikreke baş e yek referansê me tunenin em nikarin hevra müzakere bikin. Hûn vê hêrîva tecrübe henin dikarin alî kar bin yekî dibin şahit pey de pêçin. Ya duyemin jî Türkiye müdahil dibe hûn Türkiye bu vakti mecburi Türkiye nabin bir riya em dikarin vê nav xwe de baştir çareser bikin. Ha bawek jî Türkiye diskalifiye dike. Mesela Türkiye jî dikare yektiya Avrupa'ya ra dibe, Amerika'ya ra dibe, Britanya ra dibe, Hindkê ra dibe, bila bibe. Bibêje ev werin em van tecrübeye yek bi yek gav bi gav pêr bi pêr biçin. û em bêjin kêra çawa rêxistinekî sazûmaniyekî ava bikin çend salan de em planekî bidin berxwe di vê çarçevê de em hin gavan bavêjin. Ev jî tune ye ê ditirsin niha Erdoğan hesabê xwe dike
از بیا بکم فرسند بو CHP آسه بکم پرگار خوش شخصی بدم رونشتاندن حیان و وقتی کلجی برا زوری من نکن چو وقتی من حال کیف خودید و وقتی خودی مزنه امیر روشه بنر ev nabe bahçeli tamam işte başta beje devletten biraz önceden beje norm devlet ama norm devlet norme xo bu ev açtığı azadi norme xo nişan nade yani hen tiştenin beri tamam belki tu nişanı gel nade avaya diplomasiye ama hen norm re khatek tu karin nişan bedi çünkü gerek tu civaki ikna biki tu medyayı ikna biki tu akılmenda ikna biki revşenbira ikna biki मैं इखना भी की को एमजी दस्तकारी बदल दे पेवाजोई गोरे में जे खो बगरे tane meclis ne kadar cimine komisyon ne kadar cimine çebike ne kadar biraz öcalan rahmetine bike irade ki nişanladı ne kadar destur ve ne kadar desturi bede embejin kurdi bağıve komünizme cemi bimnin kurdi cemi bağıvin aynı vakti serut meclise şu hebo ki khapinok ahvin Bayan ne haber? Bir abi mesela Kurtnay içeri serker. Edi sen beş şaradari kayım mesela bak jest etkarım bu gavak bağıtana kayım hoşum var bakışan. Karım bir Selahattin Demirtaş verdin. De karımın embejin gelek girdi verdin. Ev se çar hafte anaha dest bi tiştekî kiriye. Ez dibêjim dewleta Tirkiye genek kanûna afiyê derbixe. Yani bixwe afê bixwaze ji miletê Kurd. gerek buxar lêborîn bixwaze bibêje yani dewleta Tirkiye heta ku nebêje Ahmet Belda ya 7 sal tiştê ku manî serê we ez ê poşman poşmaniya xwe beyan neke em çawa dikarin pê bawer bin ku ji vir û şûn de rast be silê Bedran ew na gotin te qala ew kirim goya dîroka xwanekî ew nişan bide rastiye şerbîne ji xwe yê bêje ev hemû evaya dewletê kiriye ये बेजे अवाया हले दौलत हम करिए अवाया जबर वे एडी हम बखलती हम नकन लेबورنا خوب خاصم وقت قلتنا تا लेबورنا خوب خاصم گرك دولت بر هر چیز लेबورنا خوب خاصه مثلا هزار وقت بريزو جران حتى گرتن ام بجن او savunma خدا دست بکی ام بجن लेबورنا خوب خاص تو लेबورن نه خاص نکار رکی بکی ama gerek aynı vakti devlet Türkiye लेबورن bu خاصه siyaset medari ya o reve bekrana mesela hêjî aynı tiştî hem lêborînê hem afiyê îtirafkariyê li hevalên me li siyasetmedarê me ferz dike. Mesela Doktor Selçuk Mızraklı anha hepsê daye girtiye li cem Selahattin Demirtaşê wî rojê mesela parêzerê wî dem partî xwestin ya gotin berde vana veya doktor e dibe li derva be dibe karê xwe bike şaredarê berê yê Amedê heqaret neheqîlî hatiye kirin welhasel îdare dibêje dibe me tu daxuyaniyekî wî nedîtiye ku mesela itiraf kiribe ku ya me dev ji rexsinê berdaye mesela yani itirafkariyê poşmaniyê ferz dikin li ser siyasetmedarê me veya heta kengê dewleta Tirkiye wisa me piçûk dixe veya heqeten li rûmeta me li gurûra me dikeve Bedran me goya hêra zihnî ve devlet ne amade ye niha devlet binesazî jî ne amade ye em bêjin tu rêw derbekewtine dibêje bila hemû çekan berdin mesela vêgavê pêşengiyê ve serokê meclisê dikir bêje gereka mît û leşkeriya me raporê bide êdî hêzeke van leşkerî nemaye wê wextê em ê gava bavêjin ya wê wextê jî tê bêjî werin teslîm jî bibin tamam hatin serçava tê bavêjî girtîgehê jî ê pê razî qanûnê derxîn tê bîr bikî tê bêj me teror qedand ez çawa te bawer bim çi referanseke te heye te heyanê roja îroyî xêncî hîleya xêncî derewan xêncî dirêjkirinê xêncî dek û dolaban çî te heye yek yadinê jî ez pêşniyazekî li te jî bikim kek Ahmet Pelda mesela mîvanekî me hebû Mendo Balcî bixwe pisporê şerê navnetewî ye bixwe dibêje heta ku aliyê Kurd û aliyê Tirk xweweke alî qebûl nekin divê pêvajiyê de aliyê şer dibe em nikarin ji nav derkevin çünkü li gorî qaydeyên şer her du alî wextê werin cem hev êdî kes li sûcdara nagere kes nabêje ya endamê filan aliyê gelo çek sîleh girtiye destê xwe negirtiye destê xwe ji ber ku hemî di çarçova şer da şer kirine însan kuşt dibin ji bo her du aliya êdî sûcdar tune ne kengê sûcdar hene wextê ku komisyoneke heqîqetê ava be ji her du aliyan kîjan alî
derket be derveyi prensibên şer mesela gund şewitandin be failî meçhûl kiribe eğer insanên tenduristiyê insanên doktor moktor hemşîre kuştibin yan jî esîr kuştibin vaye têwê manî ku suçê şer kiriye ew dibe nayê efû kirin merû wan însana dikare ceza bike kîjan alî dibe bila bibe ji her du aliya gerîla jî dibe esker jî dibe ama dibe milletê Kurd xwawekî aliyê şer muhakkak bide kabul kirin. Ev gotina wî heqeten ket serê min. Ez te jî rica dikim. Tu jî dikarî mesela van aliya da lêkolîn bidî dest pê kirin. Bedran. Saziyên mesela rêxistinê navnetewî çawa dikin? Vî işî xwe çawa hal dikin? Bedran vê hêreva kêm û zêde erê lêkolîn ji xebat jî henin yan jî hema min bêjin bi 30 sal wek rojnameger hin meseleyan em teqîb dikin. Bi dehan salan e ez vêya dibêjim berê em bêjin arşîvê te jan bernameyê te ji bîne wirda ji kêm û zêde derkeve ez vêya dibêjim meseleya Kurd meseleya müzakereyê ye ya demokrasiyê nîne. Demokrasî dibe rêyeke herî baş ew tiştekî din. Tu dikarî bir diktatörek ra ji bazarcê bikî. Çeçanan Yeltsin ra bazarê kirin. Tu dikarî herkes ra muhatabê te kî be tu dikarî ew bikî ama gereka muhatab hebe. Niha devleta Türkiye gereka Birêz Öcalan wek muhatab qebûl ke hê ew statû nedane. Ji xwe gavek muhatab qebûl bike nikare girtîgehê de jî bigire. Muhatabî gereka hûn wek hevdibin. Ser masayê wek hevdibin xwedan pirskirek rûnê wê hel bikin. Ew jî dibe aliyê şer rast e wekî aliyê şer qebûl dike rast. Realîteyê xwe wê wextê hûn bînin meselê we çi ne kêmasiyê we çi ne em bêjin sûcê şer çi ne evê pêvajoyeke çawa bê çêkirin prosesa vêya çawa bê niha ya her û cesûr gereka masayê em bi vîya vay bifikirin. Aliyê masayekî Erdoğan, Hakan Fidan, Serokî İstihbaratê û Genelkurmay Başkanı Türkiye. Aliye masayê dinê Birêz Öcalan, Cemil Bayık, Murat Karayalan gereka rûnenê. Yani temsîla siyasî, temsîla leşkerî û temsîla istihbarî her alî jî hevra rûnenê rêyekê bidin berxwe û navbênkar jî hebin. Ha pêşî avana rûniştandin rasta rast nayîn ser masayê. Navber kar diçin têrê hevdîtinan dikin em bêjin rûbirû hevra dibîne daxivin nexşa rêyan ew dikin alî kariyê kesê pispor dixwazin teknîker dixwazin nav werêt derbey werêt komisyona falan filan pêvajoyeke ama civat bibîne ev pêvajo dimeşe dixebite wê wextê me pê kêfxweş bûn yani civatê jî destekariye bide we siyaseta sivîl saziyê sivîl jî gorî wê ê dîzayn bikin ê bixebite. Ama vêya nabînin. Niha mesela Birêz Öcalan dibêje em vêya siyasetê ew bikin, çawa bikin. Siyaseta xwe ya sivîl em xurt bikin. Ne wisa? Êdî hewcedariya şer tune ye em vêya vay bikin. Ama civat vêya dibêje. Berê Birêz seroktu vêya dibêje ama em halê Tirkiyeyê dinêrin. Sahayê de ev rastî tune ye. Ya berde ew jî tiştekî dine. Milletê me dibêje ya serok hela pêşî azad be were nava me em xêr hatine kîlte bikin. Ew dewleta ku tu behsî kî bila pêşî te serbest berde were nava me em bizanibin ku ew gotin ji devê te derdikevin. Yani pêşî divê tu azad bî. Yani ji ber vê yekê heqeten kêk Ehmed Pelda ew gotinê ku derdikevin derva em ne emînin ku ji devê Rêza Öcalan hatiye nivîsandin. Em ne emînin çünkü em baweriya me bi dewleta Tirkiye tune ye. Bedran ew qas ewana negirin me wê ji dikare konseptê binêre yani em bêjin hemû xetekî binêre û ahengekî binêre wir ji me dikare em dikarin termî bikin ew ya çi ye yan jî tiştê rojane aktûel zêde giring nînin ji ber vê gelek kes pê dîlîzin ew negiring ama mesele ev e ya bingehîn ev e wekî gotina te ye gereka Birêz Öcalan serbest be ev gel jî ya bibîne û gurawî bike tenê bi videoyê jî nabe. Gereka yek em vêya bizan bikin aliyê tevgera Kurd Partiya Karkerê Kurdistanê aynen wisa şertiyê yekem dibe heta ku seroketiya me ney nava milletê me tu biryarekî me di pratikî de pêk nayê fesehkirina PKK di nav da çekdanîn di nav da em biryar didin ama em pêk nayînin heta ku seroketiya me neyê berdan rast ew jî mîna me difikirin ya gereka em vêya bizanibin yek gereka ev girtîgehê de nîm be
Yani haski mesela naha ez veş kabul nakim. Dibejin ya bira girtige da bimine ama riyoy vekil be rojnamavan her nizam parlamentoara na evjine rastı. Ez veş kabul nakim. Yani evaya ezanım bir zöy canan da yani ki ribebin ba avaya ki gav ikna bike vakt bisabır ev tarza keviye şiber ku zana yani devleti me baştır nastıka uhan ravdıka zana yani ev bile ev boya ev ki gav ke mezene yani çi zahmeti hatiye ve raday avaya meseleye kadını ama hakikati bir persi hakikati birsi devletek samimi be devletek ciddi be devletek bixaze Kurdan ra devletek bixaze Kurdan ra Türkan ra hemu herkesi ra aştiye çe bike edi hera siyasi abori civaki be devletek namnetevi demokrat Xudan hez embejin civata ku Türkiye terk kiriye ve gar velatı derc kurda berde Türk bile velatı terkin ben velatı aştiyana u peşketini ya peşketini ve gerek peşe ve yaptı همو آلین جوات را ریبه بکه گرک برز اوجران بری حرتشتی یعنی ملت بزن بکه اف کس گرتیگه ایدانی نیدی نها از نکارم برز اوجران رخنه بکم هیلا پسیکولوژیک باز نکارم رخنه بکم هیلا وجدانی باز نکارم رخنه بکم اما درکه دربا سربست به اگدی تکلیو مدیای هبن وکی گوتنا تا برفره باخوه از جی تشتکی جی بپرسم یان جی ام بیشم گوتنه که وی وقتی از جی کارم بکم نقاشا ببیشم بریس سرکت بیاد بیشم تو خلط فکری یان جی اف پروژه هیه وی وقتی بکم اما ایرو دوان شرط مرجان دا نه او درفت هنن نه او تکری هنن نه جی هیرا وجدانی تو کاری بیاد چه بکی ها جبر وی کی گرکا بری هر تشتی دری وکری به او گرتیگه پسیکولوژیا گرتیگه رابه او دناف گل خدا به گل بچه بی ویار راست تکردار به روزنامه‌گر بن روشنبیر بن سیاستمدار بن هر چی به برابر به وی آوای استاتوی که وی پوزیشن که وی هبه او هر کس بزنه به که ایدی به ریا سیاست اف مسئله چاره سر ببه او تامیناتش بداین وی وقتی کسی که نکاره تشتکی بشه مثلا گاوا دویمین جو خود yani اویا میهنگه که اگر بریز و جوان آزاد به و وقتی گرتیگه دا کسک نامینه حوجنینه کسک بمینه و وقتی کسک ایدی گریلا نکاره شرج بکه یعنی او پسیکولوژیش تونه نکاره یعنی او مترسیا ترکیه نه حوجه بمینه جبر کو سرو گیته وای وان را رونشتیه صحبت که مذاکره ده که آخافتنه ده که تو چه شرکی برادایید که او کارا درکتیه اویا سابوتیه تی بشی ملتی تا خوب بشی از خویب بشن و وقتی گریلا هیتونه چکتر هیتونه نگیرینگه ایدی رولا وی نامینه devlet kare beyab ke yani ما بحثك گفتگی هنکر از جتیج بپرسم تلبندی سرحدین دمیرتاش وره بردان نواوی هفته ده یعنی تتشتکی بیستیه na tu agaya kimin taybetune li yani gereka berde ama devlet ne kare berde na tiştek hayat zani vi devleti divare ki usa çekiriye xo ne kare vi divari rake deri ki hasan çekiriye usa zırza kiriye usa kriv kiriye ne kare vi deri beke yani xo xasit kiriye tani ne mesele yapırdı devleti xasit kiriye çünkü Erdoğan zannediyor tani ne Erdoğan Kemalist olsa hamu mirate Türkiye ya Kemalizm ya benesaziye ve devleti yani usat tişteki usat çekiriye gavak tişteki ev bike avaya hıl dıvaşa tişteki dinçe Erdoğan nam bir hesabı dike ya da bece eri gerek az bir meseleyi çareser bikim ama gavak az çareser bikim dibekum mesela henek veya fırsan bibin CHP'yi Kemalist, Nejat Perest nizam MHP, nizam embejin Hüdapar, nizam embejin İt, mit, gelek, hezi ve şarihenin evana veya bakın bahanem erişimin bakın. Vivalatı gereken viyaj bizan yani. Özel hatta kuştun. Genel kurmayı embejin gelek leşkeri van hatın kuştun. Naha iştine kuştun. Al ebbis leşker hatın kuştun. Çend sal beri veya embejin AKP u cemaat-ı güneşleri hev kirin. Hemberi hev darbe çekirin. Ha yani karivan ne hesay emvaj bizan ana mesela MHP ve AKP aliye ki behevra dıxabitin aliye ki şerri hevdu dikin nav devleti kelkeliye ha bev de verdaji
gerek veya bejin yani evj mafyawane gerek Kurdan rajbi bejin hunji garantiye bedin me gerek hunji garantiye bedin me be parezin ku hayane ev mesele çare ser bikir راسته لی گرگا کلجی به گارانتی بده برزو جانویرا و حشیاره گاوا کانا دبیجه ایجا کرد ایم فهم نکن مسئله هوب ایریش برزو جان دکن اوج مسئله وقتی مسئله فهم نکن نه گرگا کردجی هن گارانتی هم بدن به دولتی اگر تو گوهرینا پیک بینی نه تنی با کردا با ترکیه جی با پرگرا ترکیه جی قانونا بنگهینجی دموکراسی ترکیه جی همو باورمندی همو جواک همو جهرنگی ترکیه بین تمثیل کرد وان ریان را تو درباس بی از ایجی دستکاری بدم ته از ایجی دستکاری تامینات بی بدم گوری بیاجی چه حوجه و ونم نقاشه بیا بکن نقشه ریا بیا آبا بکن ها گرک اوجو بافتارم çünkü kari yani Türkiye hezek tane ne kare bir mesele bir meşine Erdoğan ha سرکوماره اما بو کره خو او حکم فیدان نظام کی هست که نه مربوط دست بده که نه پارتیان دست بده که نه هزین جدا دست بده که مافیای دولت و شهریه وکری هی گل انی هنن هفت کبن و دولت نامنتوی و تبلیغ هفت کن دیسان و هری با گرکا کردی حشیار بن گرکا انبیا بزن بن یعنی کردستان که سربخوا و آزاد خواستنا ویا بله داخل محمیانه اما افسد سال افشار دست پیدا کن نه کرد گیجن مرازی خو نه جی کردا بخوازن تو نبکن او گیجن مرازی خو گرک امریکا کندم میبینن دیدی رو که دا شر حریم مزن آلمان و فرانسا همبری هف کرنه گل قتل همبری هف چه کرنه دین هر نابه گوتن ورن هف بکن و سر و بنسازیه که صاحب بکن که دوستانیا ما قایم به او یکتی اروپا بکن یکتی اروپا ایرو هزکن نامنتویه هر دو ولاتان هر دو ملتان و همون ملت اروپایی جه فایدهتون مدنیت کابا کرن شهرستانیه کابا کرن چما امجی بیان نکن راسته ایرو اف درفت هیه از وک احمد لآمده سبیزو عربه خودشیار ببن هرم روژا و قامشلوی و داری بازرگانی که تجارت که بکم ورا درباس ببن بچم دهو که و درجی حواله که خورا صحبت بکم چای که بخون ایواری ور جاردن بگرم آمده یعنی به جزدان خود اف دولتان کانو به پیمانی چی بکن و وقتی کردستان جی آباده به اف دولتان جی پره نابن یعنی گرکا بویج گرکا وهابه همو دولت بین با هفدو مثلا همبری کرده صدابات پاکت چی دکرن نظام گله پاکت نه اف کردجی دناف دا ببین هزین هف پار او هر آبوری جیواکی چاندی بازرگانی دانستاندن هم بکن دریان بکن راسته نه راسته او دری نواس کردان دوی رابه احمد پلده از گلک سپاس کن کوستیه بس ام داویله بینن بله یعنی گداری کرنجی تماشا کرنجی زحمتش بو تماشا ایرو پر کیف همجا خفتنا ترهات پر شفاف تو اخفی من حقیقتا جه هیز گرد جه کیف گرد مالته آوا و تجدل اخفی بله یعنی ته جا خفتنا تلویزیونی جدا تره مرو دو بیجه مرو شخورا مینا صحبت دو هوالان شخورا رونشتنا صحبت کن او پر خوشه صمیمیت ده هوانو از جوارا سپاس تکم جبر علاقه یا جبو وی کانالامه افسی مهن از پر جوار رازی مه خودی جوار رازی به سرحد بکتا شتیشب ام کیف خوش کرن 4-5 را تجمره پرتشاندنه بخواد عالی کاری آبوریه و اوفرت آبونمنت نظام چیه تش میشه پر زنم تشتی خوشن اما چیه هوان از جوار ایجاد کن ببین آبونه و سردجی ببین اندامتی لکلکا فوتوغرافی می لینکاوی هه احمد فلدا تزانی کانال که میشه من دست پیکر پشرادا سکراندن از جاردن ویا اکتیو بکم بلا سری کانال میشه ببینن دقیقی توانی بیرامن بس از هرم بینم از هنه که رحمه بکم چونکه پر خوش تو چوی تدست پیکر برنامه که حتی 5 برنامه پر استقرار از گوتنا استقرار حزکم تا 5 روز لسر هف آنی تاق سکنی تو سکنی هیچ آبونه بسکنی
وقت problem من وقت هي مخابن وقت خدشما دي تشتكيدن من أنا دردم evet زني أحمد از آنها ادی وقت خوا پروفسیونل dedim یوتیوب از وقت خوا دید خواستم پروفسیونل بدم بیا از آنش ترا بیجم احمد پلدا و درس قید کری از ابونت دمه دیرک درکت نها مثلا سامیت جی از بیجم بدران وقت هذا اگر ام صمیمی نبن ام جیر نبن ام بیجن راستی خورا روبرو نبن ام نکارن وان وقتان دا گرک هم تشتاب بکن دست کاری بدن هفته به هف رابن و حمو درد و کل ما حمو یا کردان جی از بارم یکه لی تنی از بیجم مرف سیاستی وک آلیگری سپوری نکاره بکره سیاستی bize keştel çek bijim anha nehzudu çarda abonete hene işev dbe hazar ezanım işev ana hevale metarın dibin abone dbe hazar sibe düsbeci ve biçe 2000'i 3000'i ezanım şima mesela ez hevalin me eko Türkiye çedikin ez reklam ana hakim gelek malperi mehane ya rojnamegeri me ek kurdi axif kurdi fon em bibêjin ew jî çûne bi ajansê Tirkara dixebitin ya acêb ajansê Tirka dibêjim ajansên Tirkî kêfa min naye ya tu jî dikarî Tirkî çêkî ama kêfa min naye ez dixwazim temamî Kurdî be çünkü derdê me ew e hevan ji kerema xwe re bibin abone Ahmed Pelda temamî Kurdî çê dike û hinekî teşvîq bidin hêz û quwetê bidinê aha bila çêkê heqeten pir xweş daxiste li bajar ew hişbûnê ew sertbûnê nerm dike vê derê êdî ji bo debara malbatê çi kar destê te tê gerek tu vêya bikî bi rastî ev xweşikiya bajarê ez vê gaveke pêşketê dibînim êdî ew mêranî jinanî wana didî aliyekî hunêra xwe daxwaza xwe derfetê xwe wana bikartînî yani tiştekî wisa away axaftinê jî Kurdiye te ez pir ji Kurdiye te hez dikim pir xweş e vekî یک جی لور از زده مجار سیاسی نا مجار بنگهین یه چباکی یه دیروکی یه فیلسوفی آتشته های آبوری از خازمانه کی درد کل جواکا ما به زمان ما ببینم و پیشکش بکنم و امنه که هف روی هف ببین و صاحب بشیم یعنی tamam درد کل خورا علاقه در بین سیاست çünkü merhaba دیگهینه مسئله نامنه تیور ور falan filan gelek işte ما ام ihmal دکن از خازم هنه کی جاردم وانا جبیر بخم yani mesela tu zanî evaya ete nehsudu çarda abonmentin lê videoyê te hemî jî ji hezarî zêdetir hatine temaşe kirin yek 3000 derbas bûye yek 2000 derbas kiriye hemî ji hezarî giştina 1500 vaya serkeftinekî ye dêwê manê ku însan eleqe nîşanê te didin tu zanî 1000 2000 3000 temaşevan zû bi zû di YouTubeê de zehmet e di YouTubeê de ji bo heqeten tu bê tu kêfxweş bibî te nû dest pê kiriye ji nişkeva tu çûyî 3000 xwiyaya kêfa xelkê jî axaftina te rate yani ez spas dikim niha gelek dost ji bêderê dibêjin ez bûme abone ez gelek kêfxweş bûm hevalên me hemî temaşevanên min temaşevanên Kurdî ne kî Kurdî çêke ji bo xatirê Kurd û Kurdistanê ji bo xatirê zimanê Kurdî diçin dibin abone min 1007 cara ji wan re gotiye derdê me ne tene ew e ku em biçin nûçe Kurdî bînin yan jî zanîn û agahiyekî Kurdî bînin em we zana bikin mesele ne ew e axaftina Kurdiye herî xweş em dixwazin di nava malbata we de bila olam bide bila dengê me bilind bibe Kurdî bikeve nava malbatê mîsyonên me wezîfên me pir alî ne ez teşekkür ederim bejim mesela ez bi salana nivîsê xwe Kurdî dinivîsinim her çi qasî naweşînim ji zêde ama ji ber ku hin nivîsê teknîkî li ser dixebitim hê em bêjin amade nîne dîsa em bêjin Üniversiteya Rojava da jî bila heval bizane ez dersê didim wir tiştek heye yani gavak merif Kurdî bifikire Kurdî binivîsîne bi rastî heş û mejî û zanîn digêje as tekedinê yani gelek kes dibêjin Kurdiya me tuneye yan ji Kurdî ne baş em zan na zimanê Kurdî zimanekî deryayî ye zimanekî gelekî xurt e hêja ye û merv pê kêfxweş dibe hêra rihî ji merv pê kêfxweş dibe û felsefeya zimanê Kurdî nêzîktayîna zimanê Kurd de rihiyata zimanê Kurd her ziman
هر جبات جو سایا یعنی سر زمان خو ام بجن ام نه پرانی ترکی دا آخبن اما آخا ما کردستانه داخوازی ما کردستانن هف ناکن جیانا ما کردستانه جیای ما کردستانه آوا ما کردستانه وقتا که اموان و مسئله دین تینی با هفته و داری پسیکولوژی ما کسانی ما تبلیغ هفته اما قبل که ام کردی با آخبن بنا بین زمان هیرا درونی پسیکولوژیک جام خوشکته به نه اموارن سر پرگالا یوتیوبی تشتکی وسه تو وقت ددی جتا تشتکی کیم نابه مثلا انا 27000 ابونمنت من حمی ببن ابونیته تشتکی جوانجی کیم نابه تشتکی جمجی کیم نابه تنه کردبون کردایتی و زمان کردی قزنشتکه بلشه پر حسانه مثلا ها لکردستان 40 میلیون انسان هنه 3 میلیون انسان ببن ابونه ما ام سدی پنجی پیشیل اسیمیلاسیونی دگرن سدی پنجی ام پیشیل اسیمیلاسیونی یعنی پر حسانه ببن ابونه و مزن بکن انسان کردیفون کردی آخر کی دبه بلا ببه یا یکشی نام گله کارو باریدن دکن اگر ام بجن علاقه به تماشا کردن ام دکارن همو انرژی خو بدن ام دکارن به هفراش بخبتن و یکویی چه بکن و وقتی گلک برهما گلک رپورتاژان گلک لیکولنان گلک دکومنتار گلک تشتان مرد کار بکه بی آبایم بجن دکارن آلیکاری بدن سازی و دزگه خوشی دکارن خبات خوشی یعنی اف همو کانیا آوا کردستانی گربه خورد و دکاره گلک مینا که نو درخنه و وقتی گلک چه قاس کس بشتاری ببین او جهانی او قاس خورد به تماشاوان گهداروان فهم کردن چونکه هر تنی زمان بدرینه به زمان وقت مجاره کشین دبی یکی دیروکناس که کردی با آخوت هم دیروکا خوین دبی هم زمان خود پیش دخی یکی هم بجن سوسیولوگ یکی باجار را علاقه درده یکی فلسفه را علاقه درده یکی پسیکولوژی را علاقه درده دکا وقتا کردی بیا بین زمان هم زمان ته پیش دکه همشو دربار و مسئله تو پرسکری که خورد چرا سرجم دبینی از بری شرموکی تفدیگریم وقتی من نو دست پیکر اما دی از نه متوازی تفدیگرم نه شرموکی تفدیگرم جبو من جی شرمیه که حوال من روزنامه‌گر لأوروپا جی لروجاوا جی لباشور جی دنوا فقیری خزانیه داده جین و ملت موی داره لأوروپا پر بول راحت تفدیگرن ای میلیونر هنه از دخوازم ببم ناو بنکار جبو پیش خستنا وان حوال من روزنامه‌گر جبو کو حوال من روزنامه‌گر حباتی وان بخم خدمتا نتوا کرد نه از معرفت روزنامه‌گری ما ای کرد چواب بکارم قانالیزه خدمت ملت کرد بکم آنجا برای کارسازم ما ایدی از شرم ناکم جوی کاری اجید خوازم معرفتی خو خدمت خو تنش بو بکار بینم برای یوتیوب برای روزنامه‌گری چون کاری کو هری خوشم جی فهمت کنه اوه جبوی معروف دبی حقیقت شفاف وکری باقفه ریه یعنی سازی و دزگاه نامنتوی دکان رکلاما بدن سپانسوریه بکن لا پیشی بلا ملت کرد دستیک بدن وقف خفا بکن هلا مالی با دکان وقتا آلیکاریه بدن ورگی دکوه باجه دکوه یعنی گلک اوانتاج وانچی چه دبن یعنی تنی خیره بابی خورنا ویاد دن هنه کدن اما گوا کردن بیدنگ دمینن ها بچی تشتکی پروفیسیونله دوی بیکرن یعنی تشتی شرمینی ای پریوان هبه اورو کی بده دیسا فایداویه 1000 کس هر یک اورو بده که 1000 ای پریوان تونه ببن آبونه دیسا بقاسی 1000 اورو فایداویه یعنی حوالی ما و پیش بکن باشه که گلک سپاس کمشتره مالات آوا از هیوید کم کو قنالات پیش که ام بکارم به هفرا بدری وشان هفبش پیش بخم سر جوا از سپاسیت دکم و جواته کو ام گداری کردن تماشا کردن زحمت دیدن سپاس وانج دکم مالی آوا باز بیش گلک سپاس دکم هر هبی هوانو خاطری و سلاو ریز دم باش